jodoh itu di tangan Tuhan. Iya. Gitu. Kamu tidak boleh apa Pak lek ngarani putus asa. Iya, harus Tidak boleh positive putus asa. thinking. Positive thinking. Ya. Kamu harus berani menghadapi sesuatu. Iya. Ya. Dengi mulai jam piro? Kok ngendi kok takon mulai jam piro iki lho? Kok ngendi? Lah bocah iki Dek. Karena menawa Mas Ardi kan teko Banyuwangi lho Pak. Iya. Oh, ndek iki ke Banyuwangi mulai jam piro? Jam piro ya? Jam gangsal. Jam 5 sore. Jam 5. Jam 5. Nggih to Pak, jam 5 to Pak. Bener jam 5 kok Oh, ngomong. Jam 5. Kok ngerti to kowe? Kok ngerti? Nah kan jenengan live streaming saking Banyuwangi. Oh iya. Nonton, Pak. Oke. Nonton toh? Tahu dari Mantau. Iya. Ya. Lagune ayang-ayang. Ya ayang. Jajal sik jajal. Ayo piye.